Ministar Vulin: o Vučiću se u Hrvatskoj piše više nego o Papi i Stepincu zajedno. Ministar unutrašnjih poslova, Aleksandar Vulin, rekao je da nema ni jednog medija u Hrvatskoj koji je u proteklih nekoliko dana nije najveći deo svog prostora posvetio predsjedniku Aleksandru Vučiću. O Vučiću se u Hrvatskoj piše više nego o Papi i Stepincu zajedno, a Milanović i Plenković deluju kao vanparlamentarna opozicija u odnosu na Vučića. Hrvatska politika prema Srbiji i Srbima je mešavina kompleksa, straha i loših namera i zato je Vučić predmet neskrivene mržnje, a Srbi u Hrvatskoj taoci, naveo je Vulin i dodao: koliko god da greši u odnosu prema Srbiji i u ekonomiji i u opremanju vojske, hrvatska politika je nepogrešiva. Kada treba prepoznati ko radi dobro za Srbiju i ko je odbrana Srba. Ustaška hajka nepogrešivo vodi do onog ko čini dobro za Srbe. Vučić može da bude ponosan na napade kojima je izložen i on i svaki Srbin znaju da je ustašku mržnju zaslužio, odgovorio je srpski ministar unutrašnjih poslova i lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin hrvatskoj javnosti, hrvatskim zvaničnicima i medijima čijim je lažima i uvredama danima izložen predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zaključuje Vulin. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.